shabe ubaderanga witora umurungi abwe babasi abukumuzire cyane ukuraburo kuyakwayo buyabanabwana ko abaturage batahuni kanso ya shuku nko muri ngogo kwegesa abantu amateka n'ubugabe bwabo akuba bengi bashangire bahicira umukabi no kucecereze byabo umukozi mishango eyi bari kuba bateteka tekire ekintu cyashobora ko butamanya iteka kitari kubasa kukwihaho umushango gwona butamanya majyango umutamanya tubukwihaho umushango so n'ikintu cy'urundi kugira ngo umuntu ejo kubanza tura Ugandeje iyi neberajoro so ekikuru no kurenga abantu bakora torero rajoro kubagakora mu ngaro akuba wa amadeho kutora mu ngaro ushango bundi twakora imishango kandi imishango bundi twenda tugomba bihome utakwenda kuremeruma y'intunguka bamwe umbakazi bayuriko kushasha kw'imishango eminjo bwa hatine rugira habutabanguruko bwo mu maka aho abashija barekurire abakazi ubujunanizibwa igenya cyakeza kwamutandika kuhera bantumwe mu cyaro nyenda kugambira obwira abashija tubakinenda mirumo umukombo mu makagi atiko ko kureba obwire turya abakazi katanko ko kubanza kutere pina tukurenya amachiro kikuru tugura muceri tugura emigati tugura mwonyo tugura buri kimwe cyane omusija nkogwe abana bo bakumwindamira batangunishe bo bariko bangunyi nabo nuwakozira buri kimwe cyone obworo bwo maka emukuba n'umwespecting wo maka namunoga ngabakazi ikora kurugo wabatatizo tukazoba bashija nubano expecting omusija kukunda kandi akakuhereza byo kwenda ko kutayo ngabo hato tandika kurebeka ya direta yatabanguka Samuel Bahangoha oguni chairman w'intebe yo kubanza nagira ngo kanya kw'abakazi niko kongera imihondano omurishuku aho mushije umwe nashangaye n'abakazi bari kurenga 10 hata mukaza kibanabingo mu cyaro uwo mutawu nabanagira ki nyangu no mutawu takwakira bo mutawu no shanga abanani 10 bono bamanyangu baza kwakira umushijo bona to kikoshango mu cyaro hatariyo nagira ki bimushebirire kore kanyo nanisha aba abimweja ibyo nange bya ugabe bw'abantu mwabanu murebo ko mutakare bahamwe omuhindo gw'abakazi kweyongera gubire mwinshi eco mugenda mutumanye abashija ubutegarukamu no kuremera munonga hantase y'abakazi naco kiretira makaminji gagwa butaka emishango iri kurenga ena niyeri kutwarwa mu ofisi ya CDO burizoba ku Gerard Charite Charikunda hamwe na Isaac Mwesigwa uri Community Development Officer abwashuku Town Council uretire kimwe bwashisha makagitu bozara umwana umushomesa afuna degree afuna umurumo ashitandikana afuna umurumo yatandika gukora umushija mu stopping apana yenda accountability yona yesente zona ezakozire akimara kugira ati esente zinyine ndeberaho family yo witu atuma umuntu akubinga ngo shitaka umukazo kirebta byashomere akwato muhanda taho shore bigira ati koma nkashuka Town Council butabanguko bwo maka twine mushango aburizoba eyitkureba eyamataka egenzere yakanya abantu kushanga abashija ntibacera aza portable umbara mweno shanga abakazi abasiba mukabakora ndo bina akasente baci umushija demanding akasente ayenda ngo bakabagane kandi bataruba bakakozere ekiri kushwazana no kugira ngo nubu obugabe buhirwe munonga abakazi we Caroline Gumoshabe yashoborora kushuku omuri ankore niyeri kusinga y'abakazi bingi omubihome abwo kurema kushashura sente zibayeho zire ombibina byabikoguze yokutuza y'abakazi abagire sente bakarima kushashura umucomi izo shanjira y'abakazi 10 mushanjura ngakoze sente zakana mishashura aho batakuzuba no kuzeza okumara hebi byona nibakuru bebyanga baheza kushoborerwa ebibine gukora kuri Gerard Nelson Muganga uri kansara hantebe ya katano anabunda sindikiro mu human rights mbaraga kandi mishango remire kunuya njona kutrantaba LC1 LC2 LC3 tubagaruzo bwabe bwabo nabo bitetereze umutamanye tundi wa LC1 ni komaha LC2 ni komaha
amakuru aga gasha kwa Gerard Tugume umuri Shema.